ngasi phong amasum thokiba thawdo wathok digi maru oibe I pauk sing khonga saraga Manipur top channel gi maikei digi myam na thamjagi ahanbada state sigi wamra thokpa yamna lebak thiba pawm hana myam da lokha sarkar na thamjagi myam yeng taminasi BJP worker ani Hatkhiba ga mari leinana SIT na lawmi ani Phare haidi hawkhiba sahi gi October 3 da Uttar Pradesh ki Lakhimpur kheri de thokiba irang da BJP ki worker ani myam sangduna Hatkhiba gi thawdok mari leinana special investigation team SIT na lawmi ani fakhre SIT gi sourcing gi matungina lawmi ani Kamaljit Singha Kungamapan amasum Kawaljit Singha Soni sei kuntraga manga thangjanumita SIT na fakhi makoi thani romsum na police na phangdana ba lotuna lerakhi SIT na mamangna miyoi ani yauna singnaba miyoi kharagi photo sing release tawkhrabani makoi magistrate amagi court puthoklaba matung investigating officer na remand lawgani haidi hauju pawra BJP worker ahum sikhibaga loinana mari leinana lawmi taruk Phare SIT na mamangda Bijitra Singha Gobinder Singha Avatar Singha amasum Ranjit Singha fakhi makoi suspect singna identifier tawbadagi fakhibani Lakhimpur kheri gi violence aduda lawmi mari amasum journalist ama sikhibaga loinana mari leinana Union Minister of State for Home Ajay Mishra Keni gi masanapa Ashish Mishra ga loinana co-accused ama oiriba BJP gi worker Sumit Jaiswal na tawkhiba complain ama de yumpham oiraga masak khangdaba lawmi singi mayokta mi hatpa masum irang thoonbegi sar single loinana FIR ama hana register tawkhibani Sumit na file tawkhiba FIR aduda Ashish ki Kenboyna takpada miyoi manga sikhibagi matangdi pankhidi ahanba FIR du Ashish amasum atai singi mayokta lawmi singna file tawkhiba complain ama de yumpham oiraga police na register tawkhibani hainisu pawsna phongdorakli Makasa tarakpoina topa paukrana Manipur police na hawkhiba sahi English singaniga kunga mathoida lupa crore lakh taraga mapalongi heroin powder fagat pangamki Manipur police na English singaniga kunga mathoigi January amadagi December kuntraga mathoi fawbagi manungda tuan madrak mari leinaba casing miyoi sing amadi drug sing mai pakna fagat pangamki makhoi sing adugi manungda heroin number 4 ga mari leinana miyoi samaga marfuga manga dagi lupa crore amaga Marfugani Twigi, Mamal Oigadaba drugs and Fagatki, Ganja Gamadi, Lena Miyoi Mangadigi, Ganja Kizi, Sanipanga, Kungatur Lomga Fagatki, Kanida Miyoi, Humdragani Twigi, Kanikizi, Sahunga, Marfugamatuga Konana, Kani Sungbada season of Masaka Fagapangamki, Miyoi Mangadigi, SP capsule, Lishing Taragama Panga, Samarian Hegum de Fagatki, N10 tableta, Sahunga, Humdragani Fagatki, brown sugar na miyoi sa humfu nefuga taruktagi kg samaga humfuga manga rom fagatki WY tablet na miyoi kuntraga taretagi kg kuntraga taruk lom fagatki kap ki sapta miyoi kungo humdoidagi bottle lishing taraga matoiga saniga maudraga matoi fagatki simplex capsule na miyoi anidagi samapan go humdra fagatki ammonium chloride na miyoi amadagi angangba liter yankhaiga manga higok liter humfu na singmusing fagat mangamki Atopa marueba pawmana India da Omicron gi case listing amaga sangwaga kunga manga yaure athu akai gi oina akhanaba hospital linkhanaba center na state singda khangan khres hari India pumba gi oina COVID-19 positive oibagi sang tamna wangkhalakli nongmada miyoi listing taraga tret room gi sang da nauna COVID-19 positive oirakli maduda natana Africa da nauna thengnarakhiba COVID-19 ga anauba variant Omicron positive oibagi sang su wangkhalakli Maharashtra madi Delhi da Omicron gi anoba case kya lakpaga loinana India pumbagi oina Omicron gi case lising amaga sangwaga kunga manga yokre oirakli ba phiba masi yenglaga India lenga ki Ministry of Health and Family Welfare gi secretary Rajesh Bhushan ayiba sirol thaduna leba sig state amas union territory singna anoba beren asibu thengnana ba athu akai gi oiba akhanaba hospital linkana ba khankhre Hana lairaba hospital singi pamung masing hengat hanbaga loinana healthcare ga mari leinaba infrastructure singi sengmat kadabani state amasum union territory singna makoi gi oxygen tungsinduna thambagi sang adusu yengsin gadabani malemda hauju COVID-19 ga anauba variant sina miyoi kya so onbagi report laire Omicron variant amara moiraga India yauna malem gi leba kya da COVID-19 case khangwang wangkhala hale
इंडिया की ओइना दिसंबर 13 फाउबद नोंबद कोविड-19 की केस लिसिंग तरागा तरुक सतरेट का हुमफुग मरी लाखपगी रिपोर्ट लेरे मसी हौखिब नुमित हुमद्रा असिद नोंबद मी मसिंग ख्वाइदगी यामना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपनि यूरोप अमदे अमेरिका की लेबाकसिंग ओमिक्रॉन की वेरिएंट ख्वाइदगी वांगना संदोकली मसिना ताकलिबदी नौना मसक उलगलब वायरस असि यामना थुना संदोकप ngami हाइबदु ताकले इंडिया रो ओमिक्रॉन की केस थुना वांखलकली स्टेट मंगादरी ओमिक्रॉन की केस चामगी मथक्त लेरे हाइनसु पाउसिनसु पालिबनि लोइसिलकपोइन मपालमगी ओइबा पाउ खरा इजराइल की जेट सिंगना गाजादा अकन एयर स्ट्राइक सतखरे इजराइल मिलिटरी ना नौना फोंदोरखिबा मदा गाजा स्ट्रिप लेरिबा मिलिटेंट सिंगने टारगेट तौदुना नोंथक्तगी अकन स्ट्राइक सतखरे हाइरि हामास ललहौबसिंगना सासन तौदुना लेरिबा गाजा लमदमदगी हौखिबा हिंगदा लरहुलुप अदुना इजराइल मिलिटरी पोजिशन सिंगदा अकन मोंगदा रॉकेट कापसिलखरबा मतुंग इजराइल लनमिसिंगनासु लमन खुंबा ओइना एयर स्ट्राइक अदु सतखिबने सोहाइदि खा थांबा गाजा स्ट्रिप लेबा खान यूनिवर्सिटी फंखिबा वीडियो क्लिपिंग सिंगी मतुंगिना मफम अदुगी अनेम्बा अतियादा मियामना सावना पोखाइबिगी मखोल अमा ताबा फंगनखि अदुगा फाइटर जेट कयामरुमसु पाइसिलक्तुना स्ट्राइक सथरकपा उखि इजराइल आर्मीना सथरखिबा एयर स्ट्राइक अदुना गाजा स्ट्रिपता कयामुक साथीना अमांग अतासिंग थोनख्रबगी हाइबदुदि खुदकी ओइना कन्फर्म तौबा ngamkhidi हाइना सुपल्ली लोइसिलकपोइन अतोप पावमन स्कूल खुदिमक थोंग लोलगनी ऑफिस ता सादा यांखै की सांग स्टाफना थबक तौगनी ngasiदगी हौना बेंगलना कोविड की तुंगान तुंगान मखल की अथिंगमसिंग नौना अमुक थमख्रे स्कूल अमदी कॉलेज सिंग थोंग लोन खिबग लोइनना लनाय अमसुंग गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगदा अटेंडेंट की सांग सादा यांखै थबक तौहंदुना निमित खुदिंगी हेनकलकलिबा कोविड केस सिंग मरु ओइना ओमिक्रॉन वेरिएंट यौक्सलक येंगलक थौरांग पेखरे नुमिदांग पुंग 10 अयुकी पुंग 5 फाउबा नाइट कर्फ्यू थमखिबसी हरियाणा दिल्ली अमसुंग उत्तर प्रदेश तौखिबा दुगी मतुंग इलकपने मरु ओइबा मदी इमरजेंसी सर्विसिंग मतमसिदा ऑपरेट तौबा यागनी निंथौकाबा नुमितगी हौरगा बेंगलदा लेबा स्कूल कॉलेज अमदी यूनिवर्सिटी सिंग थोंग लोनगनी मदुगा लोइनना स्विमिंग पूल सिंग जिम सिंग स्पा ब्यूटी सैलून अमदी वेलनेस सेंटर सिंग थोंग लोनगनी गवर्नमेंट अमसुम लनाई की ऑफिस सिंगना कैपेसिटी सादा यांखै की सांगदा थबक तौबा यागनी एडमिनिस्ट्रेटिव की मीटिंग सिंग वर्चुअल ओइना सथगनी हाइना बेंगल की चीफ सेक्रेटरी हाइस्के द्विवेदीना फोंदोखी युमदगी थबक तौबा यारिबा मखै इनकरेज तौगनी कोलकाता मेट्रो सर्विस अमसुम ट्रेन सिंग कैपेसिटी की सादा यांखै की सांगदा मथौ तौगनी अदुबु मदु नुमिदांग पुंग 3 फाउबदंग सेनगनी मफम सांगना सेनबा ट्रेन सिंगदी मौसागी फिबमदगी अहोंगबा लेरोय सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट अमसुम बार सिंग सादा यांखै की सांगदा मथौ तौरगा नुमिदांग पुंग 10 दगी हेनबा यारोय शॉपिंग मॉल सिंग अयुक पुंग 10 दगी ना नुमिदांग वैरम पुंग 5 फाउबा हांगबा यागनी अदुबु लुहोंग कैहोंगबा अतै सोशल रिलीजियस अमसुम कल्चरल की थौरम सिंगदा मी यांखैदगी हेना तिनबा यारोय हाइरि हेनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरकली दुगा हौजिकोइनदी पाउस मतांग असरु सिंजरगे अमसुम पाथोसकीबदा सोइखिबा लानखिबा कया यावरसि म्यामना ngaपिगनी मतमतमगी ओबा मरुएबा इ पाउसिंगसु म्यामदा लेप लेतना अपडेट पिजरखिगे हाइनसु चैनल सिगी मेकेडिकिसु म्यामना थमजरी एंड थैंक यू